Her yılı atızlarımızda her xili ziyarlı canlıklar uçurasada. Bunlardan soruşu canlıklarga örmekçi kene, başka tripsler, және de şırıncı, bitler uçsagan zengeçler. Bunlar ösümlüklerden soğun sorup, ösümlükten züraatının tömürlüğünü alıp geledi. Bunlarga karşı güreşi üçün keyingi vaxtları biyologiyalik usul kengden kollanılmakta. Bunun için biyologiyalik usulda altın göz imagisinden paylangan juda makul. Altın göz atızımızda köplep uçurasады. Bu altın gözді endi uslap atızga jiberu üçün үйдің қасындағы лампышкелерге келген altın gözді жинап банкілерге салсақ, hem ішіне материал салсақ, сол материалға өзінің тұқымын қояды. Ол koyulgan tuxumda жинап atızga жіберсек, atızдағы зиянкестерге azaytuğunu alıp geledi. Al bu yerde bankaya жиналған imagisi үлкен göbeleklerden atızga жіберіп екі рет пайдалануымызға болады. Бұл диқанларымыздың atızınдағы züraatın өсіруіне juda өзінің салмақын үлесін тигізеді. Altın gözlü köp ravarlanıp davırı üyel avgust aylarına tuğra keledi. Hem usu davırlarda üylerde öndürüge boladı. Altın gözlüğün ülkön jastagı imagısın üy haptalı atızların yegillerinde kollanıuga hem ketişselerga kollanıuga boladı. Endi altın gözlü kimyalık preparatlar kollangan dalalarga çıgaruuga da bolmaydı. Sebebi altın göz aziz bolup o kimyalık preparatlardan nabıt boladı. Kimyalık preparatlarda köplep kollanуу kımbatga түсödü. Hem korşap durgan atrapka ziyan tiygizip adam, hayvan organizmlerine täsir etip zahirleydi. Sonun üçün biyologiyalik usulda kollanganda arzan hem atrapka ziyansız bolup ауыл xo'jalik yegillerinden taza önüm yetiştirүүгө boladı. Менің ажапам амакем пайдалы жәнектерді зиянкестерге қарсы күресте қоллану хақында Жижижи айның Арал теңізі жойбарының ықлым өзгеруі һәм ауыл қожалығы бойынша тренингтерінде есткен. Біздің ықлымымыз барған сайын қатал болып баратыр, ал зиянкестердің тәсірі де барған сайын артып бармақты. Келің олар менен зиянлы химикатларды қолланбастан пайдалы жәнектерді қолланып көресейік.